Aichwa shipa kunga no ya ichen. Mavana zo aja shipu penech. Wa shivaritan aja makavuvu aja makjadajak.吉娜跟吉达妈以前住在那边，以前那个地方很大哦。后来呢，那个政府呢就是收了那个土地，就说不能住那边，因为它要变成公园。正平里，你看有这些还乡农田，还是不是的？你从这到稻田去？会，你们的稻田，防风林很密集的那个竹子。买进的啥竹子？嘎巴洋。阿秀有掉进去里面，因为它有个转弯，这样不好进去。我一直过来，到这个拜拜的地方，我到了马多到说苏锦，真的这个。就到这而已了。然后呢？还没有到那个2层楼那边。一到两层楼旁边那条有。为了不太香，我叫人滚了。我看到在我们的都会离开了原乡部落，其实我们知道我们的动力是来自部落，但是在这样子的环境里面，跟部落的连结一定会受影响。我们在部落生活过，但是来到都会区之后，你的周边的环境听的都不是自己的语言。来到都会区之后，大家都是像好姐妹一样。那我想大家有共同的想法，虽然在都会我们这么久远，但是心系的是部落，想的还是部落的人事物，尤其过往我们过的部落的生活。所以2000年的时候成立了台中市原住民妇女会。部落村的意涵，我们是希望部落风华再现春天那样。Ulah kami melajar kagudan, kami melajar那你不管新都讲那些呢，讲忙我干那么不了咱们，所以要说部落村，部落风华再现春天。哎呀，大家了呢，那是白碗，从原乡移动来到都会区的公寮，从都会区的公寮一起移动来到台湾一条街，我们一起唱五夫教我们的歌，我们一起说五夫教我们的语言，我们一起五夫教我们的制作的传统美食。在小小的哪里，勒马里咖喱，动小小的巴布，那小小的吉纳姆，比妈祖脑袋，韩进出嘴，乐，比那完了，傻，我们在这里有第一代，有第2代，有第3代，有第4代。我们一起走过将近50年的岁月，我们走过公寮的岁月里面，
我们在这里一条街里面一起共同守。不要乱唱非常死的歌。Suwa ka jona nga ni masa aku maya papungan tabantai jumon. Aku mana chen kasi cuma ka ngadanan ya kuma ka papungadanan sa masa tai jumon. Ingwe masingiti cinta icuma ka kumakan tai sul. Kawan ko si papungadan ta ijumol ay masa aku kuma. Ya majumulan mga. Ya anak payuan. 再小你三个。yang saya mahasiswa itu 82年一中你公了，反正到97年itu kita maganda jangan so yasinnya di Batang so jikang mulai apa sih kamu nambah kuda terus yang kau ada nak kajuan nanti menikah gitu yang nambah kuda saja tilang abang-abang tak siang siaya tilang abang-abang tak kalau ya sebelah sini itu yo lekamnya makan itu macam jadi ama kuda macam kuda tidak apa masa kemasukan cinta ni macam semua nak cerita tu, awak cakap bola apa? 感谢主，上帝的感动，好让我们聚集在这里。早期跟俺平常的。Ya semasen dakwa izua ni semasen nak izang dia maju bakal kelangan tu izua di maju nuti maju nak Yakin majo, ya anak azua, merusi tacho mungana.